Tanila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Fassalawatullahi wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muna-muna mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal tanyo in pamudji iban pagsarang sukul pa Tuhan Rabbul Alamin amuin nang hidayah tikatu tanyo mari paagama sa bunal damikyan nang hidayah tikatu tanyo mari huminang si mga pag-amal ibadat biya na sin pagmaingat sin pag-agama in pagmaingat pagtuntut ilmu ini daing hamanga sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na ini mga katawtay manghuran bang bukon daing hatulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo among intiyaw bigan intiyap-tiyap hang katawring kato makakari palugal ini karena umingat sin among in pag-agama umasil ilmu daing Allah subhanahu wa ta'ala na parkala mabukad sa inin kakahinang tanyo amuin hati niya in kaibanan daing katutan yung laul-laulan pa daing hinang sa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita nyo di kita nyo magparulisin mga iyat to karna in ini yakin ha pangatayan tanyo in ini katan tungbasan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala biyahayan in kahalan sin amuin pag-iman apabila suminop na siya apangatayan sin hambuok muslim na marat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala ampa na magduruhon in amuin sangsa niya hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala magduruhon isab in amuin kuyag niya iban sin amuin kasanyangan kahayang sin pangatayan niya karna ininikatan pag-ibadat niya karna pa Allah subhanahu wa ta'ala na alhamdulillah mga katawtay manghuran in taluson tanyo atawa atin niya i-continue tanyo in pagpangadji ha kitab Umdatul Fiqh jadi nakita niyo haamuin parihalan sin atin niya Kitabul Janaiz atin niya ha tungod sin amuin tao magkawapat bang unuin kahalan niya bang unuin hinangon kaniya bang biyadi in pag sapot in pag ligo kaniya damikyan amuin pagpuhol niya insyaallah kaniya insyaallah subhanahu wa ta'ala hatulong daing Allah subhanahu wa ta'ala iban ilmu na kapangadsian tanyo yadto di ha kitab Umdatul Fiqh na hambukin ni yusal ko kitab da isab amuin atin niya Mukhtasarul Fiqhul Islam Mukhtasarul Fiqhil Islami fi Dawil Quran was Sunnah hambuok ini dengan mga kitab atin niya yaril ka ko rin dito ha haram lam si Masjidil Haram luway ko rin dito hatto kuanda sab siya atin niya tungod sin fikhi iban sin mataod mga explanation niya damikyan hambog usalon ko pagpangadsian tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin Syarhul Uddati fil Umdah atin niya amuin dengan mga hambog dengan mga jil sa redito hatto pagtukbal sin mga sheikh ya kanda Sheikh At-Tuwaijiri hafizahullah ta'ala amuin Syarhul Uddati fil Umdah atin niya amuin lilayan syarahan sin Umdatul Fiqh karena in kita niyo atin niya bukon hadja humajat kita niyo pa amuin explanation si mga kaguruhan humajat pa kita niyo si mga syarahan niya supaya amuin kahatian tanyo marayaw tuod in amuin kahalang na in tungod sin kamatay ini mga katawtay manghuran
ini tanto na sadya ini yakin na ha pangatayan sin tiap-tiap hang katao rin kato in wayroon tuod masalamat bisan hang katao dahing ha amuin dagpakan sadya siya way rapat sin amuin kamatay ini karena in Allah subhanahu wa ta'ala nagbarman halong Quran kullu nafsin da'iqatul maut in katan ginhawa in sila makananam katan sin amuin pag iyanun kamatay hambuk paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala kullu man 'alayha fan in katan uno-uno na daing dii halawom sin gumi ini iman sin langit isiyo-siyo in katan iyan malanyap mga katao tay manghuran lamod na in kita niyo katan karena in katan kahalan den dihay ni hati niya temporary in kabuhitan niyo temporary dahil nga sa wabyat to wayroon to dapat in kita niyo manganal marayaw sin tungod sin kamatay ini asupaya di kita niyo amuin kublaan di kita niyo amuin datungan kita niyo kublaan kita niyo na inaku hati yagpakan na sin kamatay hawala kita niyo nakasaddiya wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram in pagkabiat to ikatan dan di halom gumi ini malanyap amurain kumakkal parman sin Allah subhanahu wa ta'ala in bayhu sin Tuhanmu dul jalali amuin mampunyai kahormatan kamulyahan wal ikram iwan kamurahan mampunyai amuin kamahardikaan kabasaran iwan sin amuin kamurah sangat kamurahin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tungod ini artinya matarang na katwa tiap-tiap ang katao kaya pangadyan tanyo na guru tanyo kan Sheikh Isa artinya amin aqidah ahlus sunnati wal jamaah in Allah subhanahu wa ta'ala aun kanya bayhu aun kanya lima sabab sinasabot halam Quran sumagawa bukon biasin lima atau bayhu sin amuin hisiusyuna karena in Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai' wayruun sabanding sibu uno-uno na sin Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin wayruun sakutunya uno-uno na then di halom sin gumi adapun in mga sila amuin mura-muran hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala na hatinya pagpasandungon nila ito yan di sila manayma sin biadto sa ablaw niya sampai tag nila mujassima in mga magbibiyahan nabukon mga katao tay manghuran Allah subhanahu wa ta'ala in amuin nagsabot ini naman jari makaunuhan in ingat sin mga nagdaraawa aon panghati maingat pag-agama bangin Allah subhanahu wa ta'ala nagsabot aon bayho niya aon liman niya makauno pa in ko anong dalawa kung tanyo buat malaingkan indabar iman amuin nagdara sin amuin aqidah ahlus sunnati wal jamaah manayma na sadya sila pakakaroon nila ito sumagawa hatinya in Allah subhanahu wa ta'ala wayruun hatinya sabanding sin Allah subhanahu wa ta'ala nalawng sin mga sila ulama mga katao tay manghuran in amuin pag saddiya sin tungod kamatay ini wajib tiap-tiap muslim in magsaddiya siya tungod sin kamatay iwan patauron niya in pagtumtum sin kamatay ini biadi in pagsaddiya sin hambuk muslim tungod sin kamatay bitawbati minal maasi hatinya pagtawbatan taniyo in amuin mga pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala wa itharil akhirah ikaruan niya pa labihun taniyo hapangatayan taniyo hapikilan taniyo in tungod sin adlaw akhirat wal khuruji minal mazalim sarta igwa taniyo ilipuas taniyo in ginahawaran taniyo day nga katan amuin kaanyayahan sibu da kaanyayahan pag ginahawaran taniyo amuna in pag hinang dusa kasirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala lanuan taniyo ginahawaran taniyo lipuasun taniyo ato
kaanyayahan deng ha mga biyasin amuin kataw tay manghuran atawa manusia pagkahitan nyo damikyan binatangan iwa tanyo yadto in amuin lipu asun tanyo ginawaran tanyo deng amuin kaanyayahan karena bangdi na adlaw kiamat maaun in amuin pagsukot ampay pagbayadan dito mga kataw tay manghuran bukun nasin sa in pagbayad dito karayawan tanyo na mga kataw tay manghuran damikyan misan in binatangan na iniyan bang tanyo di hinangon in amuin mapatot hinangon tanyo kanila in sila hati niya makatuntut ka to hadlaw kiamat dahil nga sabi ito di raman jeri maghinangsit kaanyayahan misan pa mga sila kakupuran di raman jeri nabiyat yung pagsadya tanyo mga kataw tay manghuran hati niya hiwa tanyo ginawaran tanyo ran dito hadto di puason tanyo manaliki tanyo marayaw bang way rawa tayo nang pinido sa kataw tay manghuran ko sabab mga kataw tay manghuran apabila aun nahinang tarusa tay manghuran ta ampa wala kita miyaap na malagbo yadto amin parkala hadlaw kiamat malagbo pagtuntut yan mga kataw tay manghuran sampai in kakahinang tanyo di yani umangkat pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bi anasin hadis mga kataw tay manghuran hadlaw isnin iban sin adlaw hamis in sulga na dendo na hayaon pag-ukabon sarta rin na dua adlaw yan hati niya ipag-angkat in amuin kakahinang sin anak apu Adam buat malingkan amuin illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna buat malingkan amuin usog aw na antara niya iban sintay manghud niya syahna ini amuin parsaggaan parbantahan dan dihay ni mga kataw tay manghuran di maangkat laong in amuin kakahinang nila nasangsa sadya mga kataw tay manghuran sampai baitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya sangat makaingat sin kahalan unzuru ila hadaini hal yastaliha ipakita niya pa mga malaikat kung niya tuloy kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala sangat makaingat mga kataw tay manghuran sa ipakita in kahalan sin duha magtimangod niyaon hal yastaliha unzur ila hadaini hal yastaliha sampai nakatupyag balikan unzur ila hadaini hal yastaliha uno ipakita mga malaikat unduayan law ni nagsulot na sila batbang di maangkat in amuin kakahinang nila pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan sa mga sila salafun as-salih laong sinambuk tao hambuk na mga salaf sin timpo na kauna kaya ingatan mura ka laong niya bangka no pa hati niya natayma atawa imangkat in kakahinang mo ako laong niya kaya ingatan ko laong niya ka ano laong niya biyaring ingat mo ka ano pa laong niya dahing hawak to amuin nagsagga na kamuhiban ni kuwan na kawan ko dahing hawak to yato wala na naangkat laong in amuin kakahinang bang yabutan na liabayan na tu adlaw na pila na sadya atin niya maunit na bang kawan ni kuno bang piu an tahun hangpu tahun in naghapin biyan mga kataw tay manghuran uno na yung kahalan ta ampa kita diag pakansing kamantay biya ini uno na kita ampa di ta ma-blame sabab sin pihati katan kaya tatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis naman si Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya hadi manjari la yahillu li muslimin ay yahjura akahu fawqa thalas di mahalal di majari ha amuin hambuk muslim intay kuran niya atau dahon niya magbanta intay mangud niya lumiw day nga tu adlaw sang damayan hati niya magsulot mga kataw tay mga di man jari lumiw nga tu adlaw sabab adlaw ipag-angkat sing kakainang adlaw isnin iban adlaw hamis na biyat tumtumuntan mga kataw tay manguran day nga mga pagsaddiya hati niya laong si mga ulama wal khuruji minal mazalim amu inilipu astanyo hiwa tanyo in ginahawaran tanyo day nga katan kaanyayahan mga kataw tay manguran yato nagbanta mga kataw tay manguran ibiyadi inay si mga hawla tanyo magbuno mga kataw tay manguran magbuno laong
Ayaw baka hindi na magkampong, minsan hindi magkampong, magbuno daon waktu tabi ada kumanyaon. Dan ini dahil nga mga panasad sin saitan, mga kataw tayo manguran, taliun tanyo, tumtumun tanyo mga rayaw. Sabda sin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana ya'isa ay ya'buduhul musallun fi jaziratil Arab illa tabrish bainahum. Artinya, unadulin syaitan, iblis, na nahopeless na siya. Amuin, pagtag-ipunan siya. Sin mga sila, mag-ibadat na, magsasambayang na. Amuin, mga lugal, mga hula Arab. Hambuok baita, amuin mga bariman, in syaitan, na nahopeless na siya. Nabugto na yung wat-wat niya, pagtag-ipunan pa siya, ataw akaron pa siya. Sa bariman na, biya na sing kanyo yan, masya Allah. Simisinop ni pag-iman. Kau ni kuno, yaw ni mga pungot, biya na haba uno, mutawa na. Diya din pa yung kakuhan sin saitan. Hati niya, tanto na sadya niya, bang bukon niya to amin pag-iman, amin siminop diyan, na maunit sana amin parkala, misan in pagpungot yan. Karena ati niya, maaun na sadya, bang mga kita makalamod ha mga tao, amin kulang ipanghati, at awalong ta, awam diyan na pag-agama, na hati niya, amuin, makainu-inu ito kanila, amin ito yung mahinang gagalib-galiban, nagpupungot lang niya. Sumagawa in makainu-inu rin dito ito in siya, amin wala nagpapakaisin pagpungot yun, karena inyo, daakan si agamata, sunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nain syaitan, wayroon na kuan niya, maksud niya, na hopeless na siya, biyayan, nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin, akaron pa siya, pagtag-ipunan pa siya, ay ya'budul musallun, amuin, pagtag-ipunan pa siya, sin mga sila, magsasambayang na, bariman na, illa taprish bainahum, wat malaingkan, tungod ha, amuin, paaunon niya yung parbantahan, atawa pagsagga, pagkalo, hantara nila, in syaitan, wala pa na hopeless, sinamundon siya uminam, sinamuin, mga katitipuhan niya, sampay maaun in pagdada, pagbanta, sin magtemamod, pero dito ato, malaggo in jumato, parkala, kau ni kuno, di matay, main kakainam, sin mga tao magsasambayang, na, mga katawdan naman. Dahil nga sabihan to, dahil nga mga pagsaddi at tungod sin kamatay, wal khuruji minal mazalim. Hati niya lipuastan nyo, yan ginahawaran tanyo, dahil nga amoy katan, kaanyayahan. Wal iqbali ala Allahi bit ta'at. Sarta, amuin, alupuntan nyo. In amuin mga pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtaat kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtinabil muharramat, sarta, tinggalan in mga tiyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagmabuka mga kataw tayo manguran, di yan mamarahi hati niya, magtag-ipon, huminang kausin karayawan sadya. Ada sarang na siya mag-akad, tinggalan mo impiyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan di rasab manjari, tuminggal na dyan ko simpiyanglangan, sa di ka usap huminang si mga piyawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa harina, in ako ini, marayawat datda, dila maghinang si mga hinang mangi, sa di sab kita magsambahayang biyan, na inyat to, di na tumanjari mga kataw tayo manghuran. Sarang datuod, tuminggal sin hiyaram, huminang sin yang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab in pagtinggal sin dia akan biya na sin sambahayang, inyan, day nga mga liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mo hinang, day nakahinang na ko si mga muharram sa lagu-lagu, amin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalan mo, hindi wajib. Abiya na si pagsambayang 5 waktu. Wa hifzil awqati bil amali salih. Sarta parihalaon in mga waktu mga kataw tayo manghuran. Hapag amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayan in pagsaddiya sin hambuk muslim paamuin magdaratong way rapat datungan siya sin kamatay. Amuin usalun niya in waktu niya amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin mga sila ulama, ahlul ilm, at walang ta. Yung mga kaul, inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin mada yudni minal ajali
fa'mal li nafsika qabla al-mauti mujtahida innamal khusran war ribhu fil amali. Artinya, bunal tuod law niyan kita niyo ini, lanafrah, tan tuod pagkuyakan kita niyo bil ayami naqta'uha, ha mga yadlawan amuin lima bayna. Artinya, alhamdulillah biya na sin mga weekly ini. Alhamdulillah, naubusin 1 week, nakasurvive ang mga katubya na paghinangan. Konsum, ijaza, adlaw Jumaat, Masya Allah. Bukan kita. Sa, wa kullu yawmin mada, tiap-tiap adlaw lumabayat to, yudni minal ajal. Magsusung kita, paamuin ajal ta. Nasal san biyan, yat normal yat to. Kataan, mga maghihinang biyan, atau wakatan artinya manusia in kabayan nila ijaza, artinya paghali-hali sibuk dain mga katan kung na dyan maghihinang inanuntut ilmu katan yan ijaza adlaw paghali-hali family day katan biyan na ayaw tanyo kalupahan in tiap-tiap adlaw yato magsusung kita pa amin ajal ta kamatay mga kataw tayo magmurahan dahil nga Soviet to fa'mal li nafsik paghinang kau amal ibadat para ginawawaran mura kung na para kansiyo kau ni kuno yan qablal mauti hari pa kau datungan sin kamatay mujtahidain kaaunan mo matuyo kau tuod diam mo na ini dia parihalak min waktu mo kapag amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala maita innamar ribhu kunatun in amin untung kunin untong sa rayaw-rayaw, amunin pahala tung bas karayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ada punin untong dan di mga kataw tayo manguran, nakita niyo na. Aun waktu, mataod, pag usa to dita kasayon, wayroon na biya. Magkakuan siya, ampain untong karayawan, tung bas pala adlaw akhirat, inyan, reserve na mga kataw tayo manguran. Dito'y pagbakta niyo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin kalugi, dan doon siya haat kakahinang. Dengan sabihat to, pandukahi marayaw in kakahinang mo. Sabihat doon in hinang amuin kalugian iban sin amuin untung. Pandukahi marayaw in hinang ko ini ibadat da bat bang bukun ibadat na tantua in iyan kalugian mga katotay manguran. Sa bang ibadat, Masya Allah ini untung ito na reserve hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa rayaw-rayaw ipagbak sin mga bariman. Narandi hay ni mga kataw-tay manguran hati niya in mga ulama aon dahing mga ulama biyutang nila hati niya mga alamat sinintaw mapatay na awak to datungan na manusia sin kamatay niya na kaingatan siya aon dahing mga alamat in siya nawapat na diya nasin atin niya maylu anfihi hintao apabila mawapat na siya gimwa na in niyawa dahing pamaranan niya amuin ilong ini nang si mga ulama atin niya muan na siya biya atin niya tumangkiring na siya mapinda na yung kuhan niya biyan isang diyarin in pansong gayan kaya si mga ilong hinda tuan ini tuan Amir tuan Oms ang kita datungan na sin kamatay ito mga katotay manguran atin niya maylu anfihi sibuk da harap patuo atawa harap palawa ini tumangkiring laong ang panakakita sana ko la ilaha illallah tao ba mawabat na biya mapindahin ko ang kahalan niya atin niya lumunok na ba sabihin bisa nin ilong tayo ay sa ini kuhan sa ini istal masel siya nabiyat tuloy nga mga alamat yato wanfisalu kaffaihi in mga liman niya gulamay niya ni muklad butas siya biya diyan tumakataw tayo mga ulam hinta mong po makakita tayo doon wastirkha'u rijlai sarta in sikin niya damikyan biya marelaxin sikin niya biya tingin sikin mabiyan siya mag-relax siya in sikisin tao hati niya gimuha ni niyawa dahil nga pamaranan niya kailok wa syukhusu basarihi damikyan hati niya
amuin mamuliat in pangatud sin tao umatud niya pataas. In pangatud sin manusia mamuliat in mata niya. Artinya biak kun biak mahait na kuman. In amin pangatud niya. Sin tao, sabing tao, Nabi lupa on baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ida qubida ruhu tabi'ahu al-basar. Apabila inyawa tang suunna dengan pamaranan na urulun siya sin mata pangatud inyawa bang harap na ito pagkain. Ang kansin tao magkawapat biyan maghibali mata niya maghibal biyan. At urulun niya tulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ang waktu naghahangat na biyan. Damikian biyan na si mga hadis biyan ipakita kaniya in kahalan niya halaw sulga iwan sinnal ka waktu sinnaja sakratal maut bangin kaaunan niya beriman na ipakita in kahalan niya amuin kahalan niya halaw mapinal ka jahannam ipakita kaniya may tayat to hikasungsin kakuyakan niya ang pasyabaitaan bang kawala nagibadat namo na siya nilugal mo rin di alam sinapinal ka jahannam sa in ikaw masya Allah subhanahu wa ta'ala in kaaunan mo rito dunya mutawwa in kahalan mo niya mag-iibadat unin natin si mutawwa ini dengan kalimat tatawwu natin niya amuin maghihinang amal ibadat labi-labihan nagpalabi ko sin amal ibadat matuyo mo ito mag-ibadat mutawwa biating kahalan niya ipakita kanya in amuin sukuan niya pa amuin tuuna pik patuo hati niya si Jibril alaihissalam dito hatuin amuin lugal niya alam sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala pangayon tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in biating kahalan tanyo hati niya alam sulga in datungan tanyo insya Allah subhanahu wa ta'ala nabangin kaaunan niya rin di dunya salahubo na ando kailo ipakita sa in amuin lugal niya aamuin kuan sulga amu sa inin sarang mutod lugal niya rong sulga sumakawa asawa bini ikaw yung kaaunan mo di magsambahayang di mawakto matukas in pangatayan mo naman jar inaamunin kahalan mo rin di alam nalka na inya tunin maksud ito ikasumsi pagsusun niya sa matalik niya bang sadya ng ibadat amo na sana tuwing kahalan ko yato na makita na kaniya in kahalan niya alam pinal ka jahannam amo niya tuwing katan kadadahitan kabubukaan mga katote munguran katan makabinsana yato na kabubukaan niya katan yato na apansingkalan si manusia natin niya in pangatun niya umait hadlaw yan mga katote munguran mabasarukal yawma hadid sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw yan ma amuin naja sakratal maut mabasarukal yawma hadid in pangatud sin manusia hadid landutod mait mga katawtay manguran wayro na naigon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin tampan si pangatud day ni sa pangatud day ni mga katawtay manguran aun ini buwan tampan niya, hijab niya, ang kato ng ikuan niya on. Tuan Jan. Oo, ituhan. Ahmad Jan. Kuhan kuno biyayan. Aon among hijab. Aon hijab kuno sin pangatod. Hati niya tampan mga katawtay manguran. Hati niya, ipangatod tayo ni, aon limit niya. Katampan ng biyan, di tayo na kamukakitaan. At aon, makamati ikaw may naatyaon. Makataod-taod din amuin. Luwa si mata mo waktu pagtukan yun, tumauding comment. Na ati niya, lumabo yung pangatod niya ito, yan. Na ati niya ito, di mo nakakitaan. Aun hijab niya. Naadlaw, doon tungan na kita sing kamatay ta, wayro na igon na ito sampay lumat, maglatos lagpas na, yung pangatod na, kakitaan ta na, inkuan. Hanggang sa tao, mawapat biyan mga katao tayo manguran, ati niya, aun sa